FBI hodging injong avetnuwa alungdon piule datma umta agelu khatchu hiche jail sunga ki koi hochu akhut lekeng u ki kan hi zongle jamdoh thelo ding khoma anagelo security hoita ki koi tai thena ki koi namuna ipi atile mi khatjong hello mi thumjen hi security ho hello a anjamdoh the a hidem chule lungdon umta khatchu hichi mi thum ajamdoh zo pungka som chana jong jail sunga ho chu mi thum ajamdoh eti jail authority koiman a hello cho hi hichi case hi FBI bo se hello a USA a top agencies thum akitho uvin a khol uvin a hi wang in Tuchan in hichi mi thum ajamdoh ho chu athi ham amang ham a hi lo adam na lai ham a khol do nai povin a hi tu khang adinga lungdon umta le datma umta a ki he mi thum jela ajamdoh thu anase yo hite Pacific Ocean mun khatna hi island neu cha a in hichi island chu ekar somni le ni bo alin a hi in hichi mun achun migilo criminal gimnei ta ho akoi uvin a hi hichi island chu Alcatraz tin aminvo ovin chule Alcatraz chu abulang ho hi songpi chunga tobang a hi je achun darok zong ati uvin a hi Alcatraz chu tuipi chunga a hi je achun jail sunga ko na jamdoh na thei zong a hi pon hichi bo se chu hello in Alcatraz kimvel achun fit som lenga a sang fencing zong asim ovin security hozong chu sun le zan lo in 24/7 na anga jing ovin a hi hichi jail chu hoita le bita a akivet kolna je achun 1934 kuma chu federal prison tin phondo na ani ovin a hi koi hi jong le hichi jail a lut ho chu jamdoh thei ta loading kison pita in hichi jail chu inescapable jamdoh thei lo na munjong ati hel ovin a hi wang in hichi jail ki sei thupi na chu 12 July 1962 kuma chun abei helta na hi hichi jail sunga hol achun Millie Frank Morris Clarence Anglin John Anglin chule Ellen West kiti a ovin ama hol lila achun Clarence Anglin chule John Anglin kiti te ni hi aping khom ucha a hi thlonin bank robbery je akiman a hi in chule Frank Morris kiti pa jong hi bank robbery je akiman a hi in zela a to apoto a to hi ti chun avela jail sunga hi ki khum ki ji chule Ellen West kiti pa hi zela a na zo se ajamdoh gozing a hi je achun bitta le ajamdoh theilo na dinga hichi Alcatraz kiti jail muna cho ahin koi zo hi Ellen West kiti pa hin hichi jail sunga aloi dang ho zo se sang in jail chu itobang a hi a hechen in chule 1960 kum achun aloi ho kom a hichi jail sunga ko na jamdoh ding to gon anei dan ana seipe in a hi wang in hichi jail sunga ko na jamdoh na dinga chu lampi khat bo a in hichi lampi a che thei na dinga chu block b a angai je atin aloi ho to hichi block b a te na ding to gon anei tawin a hun se a ki ho to the hi zong leo bunne phat a hi lo le suna hun ong anei phat no le ama ho si chu ato khom ji ovin a ki ho ji ovin ipi ki bol hen lang hi le block b a ki thei dem ti chu a gel thu pi pe no a hitan ni phabeb zo in wang phat ta ti dham ama ho se chu block b a sa ovin hichi zong chu ama ho li se chu ki zone ta a room khat che a chu aban bana a sa chi num vin hi hiti chun ama ho li se chu block b a chu kumni lang se hi a ovin kumni sunga chun jail security ho chun ama ho li hin ipi a bol over itabang to gon ani hamjong a hedo opovin nisi a abol ngai bang ovin 1962 kuma 12 July ni a hi jail sunga zo se chu assembly dinga ako do ovin a hi le mi thum a lodan a hin hedo tawin chupa nin security honjong check aga bolkin ovin a hi le block b a England kiti u chate ni ta chun Frank Morris chu a now room sunga lup na chunga ki jam chu amutawin a hi wang in security hon a ki jam danu chu di the asa lo je ochun kot a hong ovin asunga alun ovin a hi le lup na chunga ki jam chu mi hitaloa sabon plaster chule concrete na ki se milim ana hitan hi chupa nin hichi jela security ho chun mi thum se chu iti ka azam do a ipiti jam do a hi alung dong thei hle atawin azam do ta wa jong le island neucha a hi je akisel na ding jong lo a hi je achun island na chu ama ho thum se chu a hol le jing tawin a hi wang in ama ho thum se chu hichi island na chu amu zo ta povin a now room ho jong chu check a ball ovin a hi le room sung achun a home neucha akivut hi amu tawin lungdon ta kha chu azam do mi thum se room bo chu hilowa abana Ellen West kiti par room azong chu a home khat ana umin a hi wang in ama chu anazam do opun a hi Ellen West kiti pa chun kilep do go jong le akilep do zo loading dan aki het phanin security te ko ma chu athil gon dan ho asei do so ta na hi zam do theina ding a athil bol ho zo se chu ama thil gon a hi dan ase in chule aman ase na achun
sabon plaster chule concrete ho mangcha a milim asim ovin hichi milim a sam ki to ho chu jail sunga mi ho chun sam atan phanu le hichi sam chu agu a hin ki choi jiwa milim asim wa chu ato a hi dan jong ase in chule hichi bang vu hom na dinga chu jail sunga vacuum cleaner motor apa na hi drill khat asim ovin hichi azong chu avu ji ovin chule kitchena chemcha jong akigu ji ovin hichi azong chu bang chu avu ji ovin hi hichi bang vu chu jail sunga lasa phat a hi lo le jail sunga la ngei ta ta ki tha phat lebo bang chu ka vu ji wa hi ati na hi security hon bang ki vu chu amu lo na diwa thil ho ka koi hum ji wa hi jong ati na hi Ellen West in Jamdoh na ding to gon anei dan ta asei dan ta chu a hi le hichi block B room sunga bang ki vu na ko na chu ipo do a hi le pipe khat jail maintenance adinga na to na mun hlung pipe ki thun to khat omin hi cha chu ikal do a hi le ana to naw a naw hi chi jail in chung chu akilung in chunga ko na chu palanga pipe ki thun hla a omin hi chi pipe ma chu akum ki novin to lang a hlung pha novin fit som la fit nga asang fencing a chu akal do ovin hi cha chu Jamdoh dana ase in chule hi chi jail sunga Jamdoh mi thum se chun jail sunga rubber raincoat a hop ho a ko na chu life jacket to bang ki sem diu chule tui chunga ki je thina diwa inflatable rough jong asim du dana jong ase in hi Ellen West in ase bena achun now zela kona chu Angel Island na gazam diu Angel Island na kona mainland hlungding mainland na chu gari khatla amun chu ma Jamdoh ding to gun anei danu jong ase in hi government ho chun tui chungti island ti hall theina chan hall ovin a hi wangin ama ho thum se chu athilong jong amu povin adam a jong amu povin a hi le alungdong thei hle atawin ama ho lungel achun Ellen Wesin athil sei ho hi adi lo a hi dem a hi lo le e ho zo hlepna a sei a hi dem ati wang ovin aseina a pipeline ki thun hla na ho a jong chu check a bol ovin a hi le Jamdoh ho thum se keng ko lim ho jong a umin a hi le Ellen West thu sei jong adi so ki nin a hi wangin Jamdoh mi thum se chu hoya uma athi ham amang ham ti chu aboi pi thu pi pe no a hi ta na hi hichi case chu US a top agencies thum a ki tho ovin a khol ovin a hi wangin a khol do zo povin ni phabep zo in Jamdoh mi thum se chun kongjap na a aja o hiding a gin mo umta kongjap na thinga ki sim ho khat hi amu ovin chule rubber ko na ki sim bag khat le ni jong hi amu ovin hi chi be sunga chu Jamdoh mi thum se thil family photo ho letter ho jong a umin a hi wangin ama ho thum chu athi ham amang ham hoya ham a khol do zonai povin athi long jing jong amu povin a hi chu phanin FBI ho chun Jamdoh u chateni in ko chu aveli jing tawin a hi le David Whitner kiti pasal khat hin FBI te koma zone le clearance teni u cha chu damle bi na a uve hichi chu Robert England kiti zone le clearance u alin pen pan athi ko na in ko te koma ana seje ati na hi chule a u lin pen athi ni a jong chu makeup za choma ki se mini a hung hlone tin jong a se in a hi wang in hichi te ni chu jail sunga Jamdoh u chate ni chu hiding ham hiloding ham jong a he thei di povin a hi 1979 kom achun FBI in hichi case a thla so dan a phong do in USA agencies khat bo in hichi case so atu den in chule ama ho thum se hung Jamdoh na Alcatraz ki ti jail chu ama ho thum se hung Jamdoh zo akum ki nin hichi jail chu kha tawin mi pi ve thading in national park nga asim do ovin chule jail sunga ama ho thum ana na block B ho ana ki sil pon ho zu sunga na lai jin a hi hichan a hin thusim a ki chai tai